Ili se popela da pogleda, evo, ja naravno moram sebe da slikam, jer kako da to prođe bez mene. Eto. Evo ljudi dolaze, evo, ja se popela, evo tamo. Opa. Evo mene. Eno ga tamo konj. Izlazi kod konja. Dobro. Puno ljudi, eto to je to. Ćao Bela, čao Bela, čao, čao, čao. Beograd protiv Vučića. Da je objavljivanje kleveta nespojivo sa novinarskom profesijom. Građani Srbije te podsjećaju da je objavljivanje neosnovanih tužbi nespojivo sa novinarskom profesijom. Nenade J. Stefanoviću, građani Srbije te podsjećaju da svaki dan objavljuješ klevete. Generacija, od bebica do dedica i babica.